ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hai kini ke number harum. Menteri Rangba Berim Jangka Jela Dr. Didi Lapang ubedairu unong seng ya keri Bohoi Youth Federation hakanyo trik juliu araja pusau lepelipat ba ek office terikam Jangka Seng kebelate itenat bah harut ke Surak Ba National Highway hari Bohoi keban selong ke Shlem terikam na kebentaban sanduri kam Syakri na kebenta ke Temri Bohoi hagajing play kini ke office terikam lasa kilang daki MLA juga Temri Bohoi bekentop uba Meral Bonds im uba Sustainer Sotun uba Charles Marangar uba daman bat lamre Dr. Celestine Lingdo lemek noyelam jangri Bohoi Darbar baki seng bhalang per bekentop jaga KSU HNYF GSU baki noyelam berim jang RBYF Play Gabibaro. Today Garci Mansaki can mau Agadinja to be cool samla juga dong Republik Jongi. Ke makanya kasi sewa naik urang jadi ni lok rampa lok samla di lawe juga jai benar tidak le ya kau sewa ni benar boleh Gabibaro. Ya ka office tergam sini house dem aja absa nyai mu yublai ya ga cik telah dulu ban yalam ini ban mendasni yo dikasih ka dokumentam ha ka jinglong khot abu ya tenjungi boro jingim ka don hapo ka don ribai ha ke serta yang Islam jernam hadrai yang chin di bangam chapo ini keren kekidau bagi penongan itu yapi ke balarung ke balarung apa jangan bagi boleh hakane bentar lalu benar kena ngamlin berusaha menteri menurut berhadir pelalong mengundang yang maka student association banyak dayo balik dan untuk dan raise kedon kawui kapor kabang brand yang om yang Prime Minister Berim Jangka Amerika mengenai itu beliau bahwa one courage can make one courage can prove to be a majority. This is the point. Kemudian angin baga algoya mereka kun jong dari koridor bar. Nakan mausa hakapor mengipok. Ayim jong doktor di Lapang, bak dalo sing londo iba SR Moksha. Ni ai keteng Padeban jong kaseng jong isamla. Hak hakapor kadang dondang al pusan sedang. Kadang samla ba. Bak hakapor ni omba dan kamen don ka nama kari koridor bar kaseng ya kan adu sedang ribusan. Kinoyalam tidak kirang ba sudah mengikuti sama yang don kaman ni sakoy kaseng tinglay ka ten kari boy dorba youth wing nilalek delegation sa chief minister i ba bibilong do hakakapot hakamit yang ngalay dulu i om yang ni bali bi ay kerteng da kanya ka youth wing kini kita kari boy dorba youth wing kami kenal bali kemai ini
dari kerjaan association dan federation balik ni ada kerjaan Riboy Youth Federation kata kerjaan bola koin nongkong ya kerjaan udah ubah ini lendo matadin bangil semua ya kan ya kerjaan niwanra siapa komiti anjing demi balap jom telapang mengirai bu daga kerjaan Riboy Youth Federation ada dia. Tekani kamu tu hakapor kamu isang kamde kene. Kamu tu kamu isang kene bandlong kendra. Tete yang senang di badin lapan kala ya kamu tu sakapan syaki. Kano kamu ipun kala kamde kamu sniu kalau kamu bah bat kamu moto menengkong kene bandlong kendra.